องไปสุดนั่นคือลำมุกว่าJani taka tui lianin buha pizuk jeken I town sung le akianga kho tam tak hi sukha ken oma apoi khop maya Jani ta khana thu ke he khan district administration alat kabol paya deputy commissioner pa ka phona SDO pa ka phona ega chuna kina je damage assessment ibol pai dingo he government lam site at the same time relief hi pek the ipek pai dingo he ti hi kala phu te he e chon tuni hen SDO Churachampur to e kitonen hiang tamlam ka in la lo sukhak te ho hakaw en thawa masapenen e zo chon biula lena in khat aha sukset khop maya e biula lena in sukset pen kha kaunget zawun e taka walwenga e ThangJohnson missing a he tu lai taka hen lanwa luya a ke ti thu kha omjekin aina ain sung mi te ho kaung ki mupi a chuna ki thopi na sang som kha kaung pe malama e bana chun taka hen SDO pa to kaung suko DC pale on the way a hi ti kha e gyano e tak mona hen yelama philanthropic organization te ho walweng abi ka YPA te khale sum sanga mobilizable na dung apoi mo mana ma dung ka bak pe chon encouraging mama iti gola itok siat na chunga hen panmon ila khom thayo kailam saiden le cooperation maximum pedika he bana chun ina sukhak te le bika haksate ho khale keiman achuma relief kha keima lam saida panga in katun pha le plan dika he chau sate ho to ke ha to dika hi wa poimo in sung mi te ho to e bana chun district administration lama tele SDO DC ten le ki thopi na panmon apek ding kha ka gena ye khale amau nong bol dika hi atiwa e bana poimo pen chu hi le in ki sukhate ho kha ale ba ki ve zo lo de ai jega khan asukha khak na mi te khan report pe han lang alim to a list to asukha now a picture ho to e kha SDO king submit to han la copy ha ke king long pe han lang li chu relief le disaster noya department of government of Manipur thot dingin DC ke ganen ten a thot zo pha to le ken state level hang pursue de e kha mi pi ha dingin ka gan uta hoi deven damage list ha prepare lang mi pi ten hung submit le ti kha he a thei chan chu ke le ground survey ka bol pi a e kha tu hi along hi mu do na di we kina mu do na di we panmon la khop che dingo ti hi mi pi ke nga biga CSO te ho philanthropic te ho kenga appeal ka bol uta yena dinga chu ke le poimo mo nang pang de kai ti hi ka hung tak langai eta ga idin namono hi walweng la tui kham le a he Bailey Bridge adinga igamu ye toma ke sanction hi pani oma khat chui le mol kot le salem kenga khon hitigol ma hi Bailey Bridge khat sanction PMGS noya ala ki bole kum bangjat hem masanga jile hi JPN hi anna sem te hi kakan le kolte hi wa ye pa kha khat ve ni khan ka hol doka Delhi ka hi ati abangati ta hi na hi tu chana sem jom lo le hem kina le resume dingai kate ka phone
chief engineer pa ka phone a e chun CM lam le ke khan press ka bola e chun ye masanga hi le hi hun taka i boi ma wa kha chaina ding a khan panmun kalalak te chu le assembly khan le question ka bola ye tak le mun hi bangola minister concern and step alaga timely completion about the hem theo ha question kala bola assembly ye bana chun ke le personally ye tak le hi to mol ko le hu kala visit jinga a quality te control na ding theo ha panmun ha taka kala la mi pi te ho to tu hi je le hi poi mo ma ye nga tu ni condition ye te le ye le connecting a he niulam ka to lam ka sung to manghat langkhat lam tu thaga lam he ye le khat zo khole poi mo ye ga chun khat ve de khan ka thue da khan ko ma khata na sem di bangola pathediam ti thalu ye khan ahung kilang ki tu ye te wala tu chanen bang ma sep di poi mo mu thein ompo ye ga chuken pan manung la to zel de ka he government la male chief engineer le ka phone akina je he I pat dingoi ti kha kano vel he lam ka le I pa to le ka ki howa kin dewa ye thikadar ho ye hol do kina je hi isap do sak dingoi ti he kan pan mun kalak jing lai ta gai ti he ka hong gian u te chung là sự tùy kiếm vaccine mà cái kami na hi la Kennedy ho ki mai in JPO to he secretary ka hi in wang sit ta in isu pe pau ThangJohnson hi zani ni la pung level chon ana to na panin tui ana khela in tu pha chan hin tu hi pung ni le ake wa le tan tu pha chan hin alu ti de ham ama ata sai mu the ding in om nai pun athi hin jong ke nai pun hi chi to ki thona hin JPO in panaki la pe in JPO no ya hin YPA YVA YMA KKL philanthropic organization tam ta amin panaki la khomin to kom na hi wal veng ngutele akiti in cha pa da cha hin adi ta in YVA HYA le YPA in panala in YMA no panala in athang lang de khun item tuibung area ga ati dinga khun KKL in panla in ki thu khom ta in panaki la in tu ni chanin tu pha chanin zan ha pani ki ha khwa in thilungi ai lo le ama ata sai hol na ki nei lai tu chanwang akimonai po hi chu press masakan sei do the hin tin appeal khat ong ka bol no movin tra ke pa thu se ong kan bol no movin unit chuma YPA unit lang KKL unit lang chule YVA unit hin tin unit dang philanthropic organization unit chuma panin la jo si chung ke pa thu ka se win then local youth club sa hi in VA hi in ai lo le voluntary gol hang nunga gol hang ai lo le ham phat chum ngai ang pang jo si chung ke pa thu ka se win tieng le request ka bol no mu chu ki chi vadung panga cheng jo si hin ai thei le an identified object ai lo le ta mi him ta sa ta bang imuwa le gang thei pe na JPO secretary convener ai lo khat pem philanthropic organization khat pem ko mai khia sa ding win zon appeal kan bol win rescue mission hi idamwa pathin dam nei pi ule akimu to ka si hi chi zompi ding he tiong chu kan sei do nom he ka ki pa